Kani kedai ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban puli dailu sitas im kini kilong kimat pakrongsan jong ke khubor kisamla ka than chate lam mi ken amdan kam shu ban mi nala ka than ban wat kam wat jam ong menteri Kolbari u Amit Shah ya kendo menteri rang ba konrad ke sarma ya ka kan hon nomi khmat ka KSU banyakran halor ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2008 Bat enses sedang no ya kesenam puli haki Atliki College ke Science bat Commerce College ke Bahamau Pelang bat Mahendraganj ong menteri rangba ke Meghalaya Konrad ke Sarma. Menteri Kolbari u Amit Shah ulaong bagi samla puli ke than chate lam mi ken dan kam shu ban mi nalakathan ban liwat kam wat jam. Menteri ulakren ni kesamla puli jong than chate lam mi haka Youth Parliament bala penlong da ke Students Experience in Interstate Living New Delhi hinin kasi. Amit Shah ulaban bakat hakasnam arajan arponyo yakino ba jong baro ki jala ka than chate lam mi an penyaso da ka rel ka len swing bat ki surok. Ulaong bala penlut 1,000 plus pak klurten ka haki program ban pen internet ikinong kendong ka bala pen mentor shibun ya ka Arunachal Pradesh. Ulaong bala shnaru ya ka lintirel bat jinking ka bahetam halor ka wa Brahmaputra bat ya ka lintirel hapdeng ka Assam bat ka Bhutan. Laburu ya ka semiconductor plant ka ba arponyo hajar klurten ka ha Assam na ka bantaban aikam ni kisamna. Shoshu lamang ru ban thepisa hadu arpoin sam lak klur tengka na ka banta ka than chate la mingi ula penrap. Menteri rangba Konrad ke Sarma nim ke sengi ule kendo ya ka kan hon nomi khamat jong ka Khasi Students Union KSU ka bala penlong ya ka jingki persha bandawa badai ban pendam no ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2008 Menteri rangba ulong baka neka act kan amkta ni pentelot iki kendon jong ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act syajar kandai spa nyo pawai kan amya lan ikino ki kendon jong ke District Council bat kan yada ya kalat yok kam yo jam kitra jilla haka jing tho bala penmi na ka office jong menteri rangba laong baka neka act bala pentre kam hauluber arhajar alpausau katmu na ka bentaban kentiu bat pensuk iki jingwan sengkam ha Meghalaya. Hendrai na kaliang General Secretary ka KSU Donald Thaba habayakran ba kinong tho kubor ulaong baki jiyakran kimshim la penhun yaki jingso kya jongki halor kanika act. Ka sorkar jala kala kerpat ya ka sorkar pedeng bakan pinkiu ya ka pisa jingarap syakikan hon yarap lade hapo ka din dial antodaya yojana National Urban Livelihood Mission DAYNULM. Haba pentep ya ka ne hakayang dobar thawan menteri rangba Konrad ke Sarma ulaong baki la tho sa ka sorkar India bat karu kala menjur bakan pinkiu ya ka pisa ay jingarap na ka shipawa jar tengka sa ka arpausan hajar tengka. Ula pentep ru baka sorkar kala la bantau da ki hajar ki lakpati didi hapo ki hendriyo hadu hinyo haki thai nong kendong kani ka dai na mar ka rukam ban num lang yaki kinhon yarap haki nong kendong ka kham suk shibun Menteri rangba ka Meghalaya Konrad ke Sarma nin ka sengi ulong baka senam puli jong ki Atliki College kata ka Science bat Commerce College ka Bahamau Pelang bat Mahendraganj kan sedang no kanang bakan empendu nong yaki kena puli Menteri rangba ulong yakane haba jubab yaki jingkeli haka yang dobar thawan da ka bapenti kenaru baki kontraktor ken pendap no yaki jingtai baru artli Kaman shwa menteri katrat puri puti urak kam Sarma ulong baka jintrai haka Science bat Commerce College Hamau Pelang kalaya chaplang kumba prapon rieu na ka shispa labo biang ya kapor ban pendap ya ka jingtai ha uluber arhajar arpusan kani kadai ka AKASHVANI Shillong kabuan lam shapi ya ka kubor
Ban peteng biang ya kubor, Menteri Katanat Sports and Youth Affairs Jong Kamigalia uba Shakler Wajri henin kasngi ula pentikna ba kejing sorjamin ba jing kenjing dia nakabanta ki project ba per hamauring keneng constituency an sasdangno. Haba jubab ya kejing kali bala kali do unong mi khamat kamauring keneng uba Hivingston Karpran haka yang dobar tawan uba Shakler Wajri ula pentim ba ki project bala bu ban pentre da Katanat Sports ki kentup ya ka basyang dau artificial turf kejing sna ya kejing ker ba kejaka syong petkai batap tunum hamadan apkau soreng kam lulong bat hamadan yelekai soreng kam ning. Hagawai kejing ja ka basosi hnen kasngi hagapol khatar baji shiteng sngi hajan ka khadop krong khajana ha paha maulen arpomer we ubri ubanya da ka tuk ka badan ni number AS not sawai not pra arsan uladu ai la kejing im hashen hadin baka trop khan rew chaka ka badan number AS not iwe SC san pra iwe kalayo triat yu Baro ar unong nya tuk bat katrok kedang wan nago hati ban kiu shishilong. Unong nya tuk ubelanya naka VIP lane ula syak tenra hakatrok kabadang mi naka lenti basiw khajana. Kat kum kibriu bayo i laong bakatrok kalayo yu yung nu ubriu daki syaka kaman bat syaka pedeng kabala penlong yu baun klat no hasyen. Kahinyo Trap Youth Circle HYC Mauthat Rashan Circle Kalayakandu yung Superintendent of Police SP jongka Eastern West Khasi Hills District uba di Koream hagabiyade ba kajing suba syap penyap ka kong darisya lingdo kinshi bat ikun badang arbana jongka kibadai kino syong kalangtor. Presiden ke HYC uba Shembor Langrin ulayatu bau SP ula pentikana yaki bakatnat pulit kadang tokit penya halo kini ke jinja bat kamshim na syong klikti. Ha kejing persyang ban aiman sim bat penslori ke samla banyalek ka sports bat ban light na kejing riam basniu khamtam na utrok uba badhok nong mali uba long noyalam shnong ula play ya ka madan ya kai football balatip kum ka Roman futsal ground hamaudiang hinin kasi ha ka balaya donlang u MLA ka nong po uba Meral Bonds kum ukongsan kum shibanta jong kejing play ya kani ka madan lapen long ya kejing ya kai paralop hapadeng ka Khasi Students Union Nongpo Circle bat ka Ribhoy Youth Federation RBYF Nongpo Circle ban penkut ya kubor menta ka stem sa sisian yan pensil ya kimat bakongsan Ki samla kathan chatay lam mitngi ken amdan kamshu ban mi nala kathan ban liwat kam wat jam ong Menteri Korbari u Amit Shah. Yakendo Menteri Rangba Konrad ke sangma yakakan hon nong mi kmat ka KSU banyak ren halor ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arhajar arposal. Bat ansa sedang no yagas nempuli haki Artliki College, ka Science bat Commerce College ka Bahamau Plang, bat Mahendraganj, ong Menteri Rangba ka Meghalaya u Konrad ke sangma. Kapto kena khubor kelakun kebelawan capi nak AKASHVANI Shillong hakapo prabaji nginya so bat ka AKASHVANI Delhi nak benta ka khubor hakakitin Hindi ban penbut pat ka khubor ka kitin pareng hakapor pra khatsan minute hadin nang ta hakapor prashiteng mentam step pinse snow yaki khubor nakatan shatay lamini kane kadai AKASHVANI Shillong